kelas pak saupun riu. Dia ke recovery mendaga si long nyung pak san puar. Kibala kelat no mendaga si kilong shfongut mut aga arfun riu turik umi arfo arfui. Kila nang here Andrei namar ba ka ni berok ka ini kita yo kiba ni katiyo bulalek namar ba ka jimkiu ka buan balat ni nampak duat banong ba kala nang her nang dei bet hiru ban buat ringking bet ya ki protokol kraman light na gani ka jimpang coronavirus